তিনি Tipra Idol Season 2 titi edisi by Kobokjak tini ni grand opening ceremony ni Asok Phang borom ganang Sohel Deborma ICA ni EM Phaichok Phaijak chini titi edisi ni chairman borom ganang Jagadish Deborma sir teboni loge song Phaichok Phaijak chini EM Hell borom ganang Komal Koloi tebu Phaichok Phaijak borom ganang EM Robindra Deborma ex EM Chandrodai Rupini chini additional CEO Muslim Odin tebu chini official staff judges tei participant rok oroni student rok jotono khulomaya pharu ani sai sigang sanai rok sai thangkha Tipra Idol Season 2 no tui je buskang o bahike chung bo platform by chini rasanai jogrok no buskang o chung bahike kusugoti samano botrona tui nangmani ko blai sakha chung last yaro titi edisi by puila wan chowi chin lekha je Tipra Idol khainai hnoi chung kabangma allegation bu makha edisini rang koroi lama snamaya tui romaya othoso edisi ro tongthok lainani bagoi Tipra Idol snam layo just entertainment ni bagoi hnoi kabangma puila wo social media wo chung comment nokha pheba chung bisas tong haisi chini additional CEO saithangkha chung Sojin Deborma ni bon bongso chini hasugo tongnai kamio tongnai kabangma chini talent singer tong haisi chung bono opportunity romaya haisi borono chung opportunity ro hangke tebu Sojin Deborma kabangma lamok phainai haisi chini bisas tong borono chung opportunity romaya ni bangai srungnai rok bu srungya haisi ang omono srung ta khaine ang rsawe ani career no susna maya hangke ang tani rsanai wa tama sa bufang phalma sao hai hnei wan chogoi ne parawo kubangma oma hai kurung tong gachung bisas khayu haisi je titi edisi by Tipra Idols ni platform ni simi sungtini nokha Rupesh nokha Rahel ani area ni koi cha asu bono rsa mong kurung hi recognize khaya haisi chini kilaro bo rsa pro ro mane bai recognize khaya haisi jesu kaham khe rsa di amoto kaisa platform ung thamle Tipra Idol ni second winner hi saja hangke boto tabok buito khunju kaiwi ne khananai chini Rupesh Deborma ani yang Udaipur ni ne Brahmambari no bobo Delhi ro opore wei aro rsawo Delhi ni kabangma audition nogo bane ni program rogo bo rsawo haifane bono koise chini Tipra sani bising to recognize khaya ne khaya buite bu khaya tini chung borong no recognize khaikha tini sini jakha lamaro no hakhe oi chini Rupesh sible Rahel sible bui joto no chini wei program rogo hangke tabong na hoi kicha masa phane gari bara rok thang phailai sonani phane kicha masa phane tabok opportunity makha nge chung nayo tabok Tipra Idol Season 2 ni bisi chini EM Komal Koloi chai thangkha chung jara rsanai rok nong bu koinai ni musugu music ni concept ni omono kaham ke busiwi bahike chung chini career no music ni bisingte rsamani bisingte ani career no ang snama no te chini Tipra no mukhang chung ro no o concept o ma thangna inkhang asa khailayu khlayo je tabok teibu event successful ungnai sumu lai thanai ro kabangma mistake mani srung lai kha haisi first Tipra Idol Season 2 khaine ni hing lai phrono last year ro tama bor jaga mistake khachini tite edisini je administration no hoite judges no thung participant no thung
audition खायथेनि वो चिनी तमा support खायनि नां जों details discussion मा खायलायो इंगे जों बननो first priority रोनाय जाते थांनायनि हाय mistake निया नातै थांनाय वो जे mistake मानो जों बाहायके correction खायनाय अमो जों चेष्टा खायनाय चिनी तिते एडिसिनि इंगै आर निरोनि बिसिङावबो जाजेस्रनि बिसिङबो निरोनि जों तमा खायथाय दं responsibility दं तैबो बाहायके promotion खायमानाय बाहायके चारमानाय बनतै निरोबो suggestion दि जारा लाइ थांनाय contestant नावबो हायनो निरोनि बिसिङाव जदि कताल idea दंखा हेंके जोंनो suggestion दं फेरि जे अम हायके खायके जानाय होनो जों नायबो ताबगनि थांनाय बोसोरनि साय टिक्सा काहा उंथों जे तामोसनाय रसानाय रग बहायनो तैसा माने जितकारेवै काहांखे रसावै निजेनि स्किल परफॉर्म खायनायनि बागै बरबो सागथारथों थांनाय बोसोराव हयतो साउंड सिस्टेम र आसो हायनि बागै निनि काहांखे खायनि हमफानो खायमालिया रगफां खोना इंगे ताबगनि वो जों नायलायनाय जे सिस्टेम बसं तैसा खायलायखा ओ प्लेटफॉर्म नि बिसिंते बस कांगवचिनि कबांमा ताकचिना र जाजेस तंनाय रगचिनि नंदी गोपाल हंदी मैडम तरो बाला हंदी बहाय माने आसक चिनि जागतिरि प्राव सिंगर बहाय केनो ताबो चिनि लाइ थांनाय रगबो चिनि जागथों तिप्रा आइडल सीजन 1 नि जे ओइनार्स रगबो चिनि जागथों ताक 2 नि फाइनल रगबो चिनि जागथों ते अमक निजेनि केरियार न सनावै माथों आं आसा खायो ताकलाय जे पार्टिसिपेंट फाइनल रनि बिसिङो जों टिक्सा बरनो एनकारेज रनि बाङै जों प्राइस बारे रखा थांनायबो जों 1 लाख तंमानि ताबक 2 लाख खायखा निनि सेकेंड प्राइस 1 लाख खायखा निनि थर्ड प्राइस 50,000 खायखा बसकांगो जों तैबो गाहाम जोंनि प्राइस रनानि नायनाय जों बाहायनो तैसा प्रमोशन माखायनाय चिनि साकसांनो तैसा म्यूजिक नि अमनो तैसा डेभलप माखायनाय अमाहायखे जों तलुक आगौलायनाय दिनै थानाय बोसोर जों कय साबाय चुबा जाया जे ताकला हिंके एटलिस्ट स्कुटि जों ताराशंकर मोटर संबाय स्पॉन्सर खायजाखा बरबो फीचर न होयतं जे तिप्रा आइडल और जागा बरनि एडभार्टाइजमेंट फांखा जे फांखा के बसकांगो बरनिबो टेक्सा बेनिफिट मानाय हनै बरक तो बिजनेस खायनाय चिनि जागा और कायसा बिजनेस प्लेटफॉर्म बो थानाय उलो आं आशा खायो जेमन एडभार्टाइज रनि बागै बे गोबांमा चिनि ताब लाइव चले मानि वो फाइनाय बोसोराव बा तेनि नेक्स्ट इयर वो हंके बै तिप्रा आइडल सीजन 3 4 5 उंफ्र हंके निरनि पेज निसिमे ननि लाइव खायनायनि बाङै आरो जागा चिनि एडभार्टाइज रदि जों स्पॉन्सर खायनाय अमहायबो फायनाय आशा खायो कारण चिनि अमनो बरनि बाजारनि बाङैबो जों तरै रमानाय आफरखे जों चिनि रसानाय कन्टेस्टेंट रनो जों तैबो गाहामखे प्राइस बरय मानाय कन्ट्राक्ट बरय मानाय जेमन इंडियन आइडल जेमन तावे 1 बोसोरनि बाङै बरनो रसावनि अमहाय जागाव रसावनि बाङै 1 करोड़नि कन्ट्राक्ट ननो रखा जोंबो अमहाय लेभेल थांलायवनि चेष्टा खायलायनाय हायछि गोबांमा स्पॉन्सर फायहा माने जोंबो जोंनि रसानाय रनो आफरखे जों 1 बोसोरनि बागै नों कन्ट्राक्ट के बबो किसाले मनि फैमिली वो हेल्प खायमाने नों 50 लाख फांखा बोसोर कायछनि कन्ट्राक्ट मा हामाने गे जों अल लेभेल तलांलायबानि बागै जत सातियावनि नांलायनाय जत साकथालायनि नांनाय आर महाय लामा मानाय तुलायनाय हायछि जाते चिनि तिप्रासा रग रसामानि वबो कुनो अंशे आगिनि छै कम गरै अमो जों मा फुनुलायनाय सचिन देवबर्मा थों तै बाद बाकी रसानाय थों बरगनि लेभेल जों सग्रवानि बागै मा सातियावनाय दिनै बाहायखेनो चिनि यर्ड्स रंनो जों ते कायसे इवेंट बो खाय दङो तिते एडिसी सुपर लीग निरग जतनो नगो त्रिपुराव फर्स्ट टाइम लाइव टेलिकास्ट खायजाव फुटबल नों बैनि जागा नायदि कुनो जागाव त्रिपुराव हंखे फुटबल लाइव फुनुक जायाखो जों आरोबो चिनि प्लेयार्स रंनो बाहायखे बरगनि जे स्किल तंमानि बरग काहांखे थंमाय न बै लाइव नोगनाय प्लस रेकर्डेड उलफानो नाय तंमानाय जात फना और जागा गोल माने अमहाय
30 degree angle of goal over 25 degree angle of goal over among blake kaha olo record nai tongma ble hinge je football no boskango promotion khaini nai ne ro borok business ni platform o thangoi player kaha nai tuk phainai hinge chung nayo platform ro wani haichi je talent tongo je skill tongo je level lo bonus chung TTADC ni nahor mung ke borono platform ro nai chini nahor mung mane chudu tamusnai resaro wei thungro wei pai pai haichi chini wan cho mung kha je borok asuk gorung tongo asuk talent tongo nokjai angoi tongmani kami bisingo hoijak tongmani bonus chung o platform ro wei focus khaioi nung rungmani simani no buini buskango toboi phainani omo sisini chamo gyang asa khayo je contestant phainai rok buskango kaham performance khainai chemani saitei bu mane participant rok serious ke nawai phaibenai jehetu khona chemani o thangnai bosoro asuk serious nabalia registration fee rok bu koroi जों नायबो जे serious borok phaithung honoi registration fees rok bu kisan na laikha haichi jate serious borok phaithung इंके आसुक नोंथों जे पार्टिसिपेंट रक बरनो all the best tei बिसिनि judges रकनो खुलुमया फारो बरनि बिसिंति जों जोंनि जराय रकनो जों नायतोइ मानाय बसकांगो जों सिनिलाय मानाय रुपेश हाय राहेल हाय जों बसकांगो तैबो बरनि साय काहाम सिजन 2 निवो मानाय होनै आं आसा खायो आसुक नोंथों जतन हामबाय।